igramo Minecraft epizodu 1. Već sam počeo da igram, ali nisam baš igrao. Već sam uključio, pošto mi se mnogo sporo čitava. Da, kao što sam rekao, epizoda 1. Ovdje sam u prošlom, kad sam počeo, vidio sam kanjon i vidio sam metal tu po zidovima. I zato idemo po drvo odmah. Ovdje su prasići i zato nemamo problema za hranu. Ovo je inače moja prva epizoda sa mikrofonom, zato što pre nisam imao mikrofon, mislim da imao sam, ali ovo je moj mikrofon, pa sam dao nekom ko ima Skype, jedan mlađe tu blizu selo, i sad sam uzeo posle drugog vremena i sad mogu da snimam Minecraft sa mikrofonom. Do sada sam snimao bez 4 klipa ili 5, nisam siguran. Napravit ćemo radnu tablu. Napravit ćemo stikove. Stikove. Napravit ćemo drveni kramp. I napravit ćemo mač. Da, odmah ubijemo svinje. Da bi imali hrane. Ovaj pumpkin sam ja u prošlu. Kad sam počeo, ja sam njega postavio. Njega možda pretvorimo odmah u sebe. Da idem na mesa. Oj. Ćao. A da, priča se, ja sam vidio jedan, u močvari postoji jedna kuća. U njoj ima, u njoj nema ništa, ali ima peć. Da, peć ima i sad ne znam kako se zove, ako možda slučajno nađemo, ali pokazat ću vam šta ima unutra. Sad siđemo u rudnik, to ne znam kako ćemo da siđemo dole. Mogu ja i da skočim dole? A i ne mogu, evo odmah jump ovde i rušimo ispod sebe kamenje i padamo dole. Mogao sam jednu radnu tablu da ponesem. Sad mogu da se popnem sa ovo kamenje. Da, pokupit ću malo više kamena da napravim. Da, uzmem da se popnem do gore. Ne, sa ovim ću da se popnem, sa ovim mrozim. S tim kamenom ću da se popnem do gore. Uzmem radnu tablu i da siđem. Ovdje ću napraviti prvo za jednu noć ću napraviti ovdje. Da prenoći. Napravit ću kućicu. Pa ovca, da, ovca i vune. Njih ću naći valjda do sljedećih videa, za sljedećih video, zato što treba da spavam noću. Ali, da uradim parkour. Opa! Da, uzet ćemo radnu tablu i sići dole. Slazimo, pa ovdje, pa možemo da skočimo ovdje i silazimo dole, padamo, bras. Ovdje ću iskopam i ovo. Da, ovdje ću ovo da stavim, ne to tebe. Ovdje ću da stavim radnu tablu, napravit ću špore da odmah ispečem prasa. Meso prasita. Napravit ću kameni kramp, pa možda da pokupim metal. Prvo ćemo postaviti. Nema postavit ćemo ga i idemo po mečas. Po ugalj. Tako, i ovdje se spuštamo. I ovako, ovdje, pa ovdje. Sad ovdje. Ovo je kanjon. Ljudi, ovo je kanjon, imamo jedan kanjičak, dobro će doći. Op. Pa znam ovdje. Ovdje imamo samo 2. Ovdje ćemo i ovdje malo. Vidimo, nismo gladni odmah. Ovdje ima dosta uglja. Uzet ću metal. Tamo sam iskopao onaj kamen, ne znam kako se zove.
ja ne čitam kako se zove, sam uziman, haha. Idemo gore. A sad kako ću da dovatim onaj gore na onom zidu, to još ne znam, to ću vidjeti. Ovdje ćemo već pokupiti metal. O, čini mi se da ima dosta, ali o, ima dosta. Ima, dobre, 6, 7, 8 čak. 9, haha. Imamo metal. 10. Prvo ćemo ispeći neko meso. Iskopat ću još malo kamen za još jednu pećnicu. Da, moja verzija je 1.8.3. Ona je ista kao 1.8.1. Tako da ne razlikuju se mnogo. Da, ja imam jedan mod koga nisam teo da uključim za puške. Nešto valjda znate. I sad bih mogao već da napravim pušku. Zahteva metal, ali ja to ne bih zato što neću da igram tako sa tim modovima. Ali da ću postavim ovdje kao krov, kao kućicu. Tako stepenice, tako stepenik i eto. Tu ću ja da budem privremeno. Da, već sam vidio da sam ogladneo, uzet ću pola, mislim je pola. I ovo ću, uzet ću metal, već da pravim hram. I evo ga, prvi metalni hram u ovom videu. U serijalu Minecraft preživljavanja, ali ne samo ovaj serijal, snimat ćemo još mnogo serijala. Evo, na primjer, Minecraft, na primjer, mod ću, na primjer, da snimam. Da, ipak probat ću sad u ovom pre noći da idem da nađem ovce, ali ne verujem da ću stići. Ali ipak idem da mogu da nađem neku ovcu slučajno. Da prespava noć. Mene nervira kad je noć, znate. Pa onda napadaju zombi, mene to nervira. Više volim da spavam, da se ljudski da spavam. Ali kao što vidite, ovce nigde na vidiku, samo svinje. To je tako, kad vam trebaju ovce, nemate ovce, imate svinje, a kad vam trebaju svinje, nemate svinje, imate ovce, što hoćete. Ja se velim tu Tarzan. Ovdje. I ovako pogledam, ne bih rekao da ih vidim. Sad ću da ga napadam po Tarzanovo iz sile. Hop, s drveta. Opa, ubio prase s drveta. Vidit ću vamo iza planine pre nego što je pao mrak. Skačem ovdje jump i ne uspevam. Video sam ga neću uspevam. Mnogo je teži način sušiti pesak. Ja sad nam treba baš pesak. Au, pada mraka i pada pesak. Jumpnemo tamo, ali mi se neki pro parkour. Pogledat ću u močvari sljedeći puta, ali ne verujem ni da ih tamo ima. Bežim ja ipak u moj rudnik da se zatrpam sa ovo kamenje što imam. Stop, evo ga, jumpnemo ovdje i zapečatimo.